Ka Meghalaya State Kickboxing Association hagar potrik ulber arjar arpusan kala pediang buram yagi khadwa ingut kinong kai na ka team Revolution kibala one pai na West Bengal hadin bakila kai ba ha ka Pro National Open Kickboxing India League kani kijingya kap kabala long nadu ka khatnyau tarik ulber hadu khat khandai tarik ulber arjar arpusan ha City Center Mall ha Siliguri West Bengal Hakabaya kani la penlong da ka Foundation of Kickboxing India League West Bengal da ka jingkersan lang jong ka Wako India Kickboxing Federation. Hagani ka jingela kai ki don langut ki nong ela kai na ka jela Meghalaya ki bala job da ka bakur ya ka title belt bad yo or khur ya ka song pisa ka ba khatsan hajar tengka. Kini ki long ka Danelia I Wanda melimngam uju nong tudu bad Frederick Kongset Kadba ka Catherine Jude karkamni bat ka iban kentiu yang rai kala khore ki kusnam na ka benta ka jingti bejungki ha ka jingila kai. Okay, thank you so much. In the meantime, I want to give away this mic to our working president, Sri Lorunda Wazi, to say a few words. Kindly be seated. Lagay ka 1 kg kilo te kaba de ha West Bengal te kamu long nga prepare bini nga simnai ne ate la te boy ma let's say am stu ha dan yang pa your experience ha first time pa your experience ha te natrish tam bangan yo kontak ma yo gua na do isma but peningkong ako ay mo utilay upala peniat yuti nga aki ni hakani ka jingela kai jonga but nangit skam ba hadu pangat boy final kate ka jing dela to play but hakani ka Kickboxing India League Pro Open National malaya kai ka low kick minus 48 kgs event but haka semi final nga kundo ya ka nangya kai pada na West Bengal but ngala job ya ka unanimous decision haka final pada ajaran kad nga poi ram haka West Bengal hi daka decision but ngasko ba minta ngatang hapan trish tam susu na bangan la penyo ya ka gold medal ma kemudian title belt ya Indonesia teammates ka but ngandang ya dua you play ban penyak nanti kami kecing lihat ka Starmlem masuk masa station lajung kanya yang lead match dia ka event 51 kecil kalau ke nakasteng la ka badu international player na di khana mala tapi ini malah ada international player yang apa ya beram kapan ni bapak final dari final mai kumadu international player apa ketika pas bang yang dan penting kundangan kalau long malah tengah ini sama daripada bah aktifkan kalau asyam sistem yang anu tamangan saya persiang mangan laban mereka kawega match kan yang lau mencok ngapain ya jangan ada carry jadi kagam ni nasyong hasa halat kornom dene der ka ayo tu yang jing lekar jing dek ngade ka haga event do minus 60 K1 kickboxing bat ngakendu para Meghalaya himo bat na team lajang te ni hab dek kai ban dek kai hi ban sirama aku nu kompi kendu namar ngim dan open anda jing syanga de ka 52 jongka full contact tang bangim dan open anda tang dia kendu tang para Meghalaya lagi de feel awan second tiga ingat tham jo pinang musik mat bangan dia bha practice hama nang pai chakat tham ban yo ek goal ang yes khama kene ka first time jong awaku ha phile dia leka first time there kong ngai ngo yo play balari sumari ni nadu kami dami dari nasional pada dulu special sekarang ka Indonesia West Bengal
lalu bagi ada bonfire sini tim nak mah leru ya isa level mah balado kalam lagi bagi senior jongi mah batik cover ini aku beli di bagi hidon lang bagi ngaru pestang hadu pada depjok di terungan de haji syang ngaru malak lekai haka 54 kg de hadir de ngamyo kan lekai nama ngimbiang hakian de nila persangwat na to nila persangwat persangpan to Henry kapor yang nga kam sasyo itu ngala sa disqualify no nga jingle ka jangan jisa ngam kan lekai bade opening jangan po skim de mairo ila kwa hiban ya lekai yang tu kita sa kapor kam absu yang abang lekai bade de kami lesmo Kadang tidaknya lah Iwan Dam dengan macam masa apa lemparan mundur kena sini minta jangan kadang Siliguri National Pro Kickboxing bang ayah kenduru yai opponent ru pada para tinggi para meklai parlok ni habi alek kai bet ngim dah parlok dah game tang bangin ya ka game tengi habi alek bet kak balak hi tang ngin ya train sistem susu bangin yo usok macam ni man raya kanam kadang first time view ai kadang itu kan first time Kalau mencap hanya boleh menembus langkau dan kat bijin ya inti jangi. Ya keteng jangan ada uju polju nang tu masa-masa anak tiang ban ngalai kairu ka 61 kg K1 aga National Pro Boxing. De aga first round nak kenduk ya nang West nang Telugu ba nang Bajrang ma opening du ba ka weight du kam der ka weight class jong ngasu kiu be ka weight yang diberiung dan lepas taruh ya le ban kai nang ka game kalau nggak ya Maria bam se marba uru oponen yang arom de besok la train stone mangaru ngala train stone le tai poi indo aga split decision ke ala amba jaman na kalian jongan dan taban ngala le kai poi sa final na tundu badu asam ban na kalas round itu ngai TKO bing knockout dulu job na ya kita title na semua masuk komen mah bala ranam ya ka senang ya ka tahu jam besibon ngồi beli thao bala don dekat ni segi bagi lah dengan jelas ni kasih dulu dapat stay jangan di bentuk cover macam asa cuma nak krem blok tu jika bentuk yang aku beli sasam lapar yang coach kamdadi coach ada di sini Aris Lorenzo Marjorie Setubal baru dekat ni kantam di kena macam bentuk jingjap yang kena di Preston joki ada ambil ke Preston joki jingjap ira egi kena jongi barabar kilometer bakre bakre hanu mar ba condition thak ki practice Preston egi Preston joki saya ini so jingjap lu ke amda hi bade danga ba jog ne anu ni di Preston joki egi jingjap dekat belai bani ni kong dia belai ba dekat belai kelam belai ngam pais ni jingjap belai ba ai ni sam ini yang perlu kamu harus sam penting terus. Kamu nanti kerja ni lek kajung di ni. Nak jangan lagi pergi jalan lagi hari ni. Banyak kerana kata satar kajung ni, karena Kristam satar kajung ni nomor. Hindi mah pengaben yung jat benriu ni karena tambah ibu jong kasih dengan satar mangi ang kibun kibisi ang napi sudah satar. Ngamde bang banyak nino ni satar mangi na dari Kristam menyudukan. Baya compare bak jinjrong bak kamdon cing itu nak ni. Ya jinjrong mang ang da jinjrong gadi kan jinjrong gadi jinjrong. Ba nilong technical ni Kristam nila baik panjang
uno penan ni kan Frederick Council sama rekod mendali balik kasha telegori gol Keren kopi. nanti dekat juga sing telegori Eh. Tak, itu ka keteng joki. kedut masyong besar hal rekod mendali dan ke jinakai boli jakai kedai shampoo West Bengal telegori juga kickboxing full contact ka event juga 54 kg weight 54 kg Okey, tu kilap ban YouTube dia. first round opponent round aku dulu buat yang di Maharashtra deh di Maharashtra bukan Terus macam gua pernah jawab di bukan jerong yang ada tapi dia ta opponent dulu ngalah dia orang muda Betul game gumno fi job pat you. Ada ko fi yo ya kena ka take it andal. macam udah ke TKO ke apa ada ke point yo ada ke kick punch na body Tapi pun kre adu kan no benai le ne kan ko kan ci si kira kan kasih praktis jangan kasih yang berkira banget sang bukan yo bang di tahun takan ni title belt wah sistem bukan ket bangala le hai di dah ayo kene ketika first time ba fi job ya. oh ayo di first time jangan bang ayo kau kan yang title belt People live you know fi om ya nama Maharashtra tapi pisang gumno ka ne ga jingile kai lese dan ini biar dia kawin dan kita harus dijong ngilatif kasih ni kamu dia habar tur hakmat di body ngilak lakai full contact dia tang napo body sha cleat yang galukit long alau kerja ketika full contact body dalam body dua head kick yang habar tur men long close kan benda punch berka kai ka thong ki na kadang ban jumpa ML seven ne kai parties kini di tournament seven yo yang kadang kuat ai yo yang tu isinya lebih strong kan kita udah dan mana yang fixing